پشتی کو سروک نوی امریکای جو بایدن کابینه خو برای گشتیرا راگهاند و شوندا لترکیه دناو مدیا و سیاست دا هریزه دل سر ناوی وزیر درویه نو نقاش و نرخاندن تینه کرن دبی چارچوبه دا سازی رامانی یا ستای گونیزی حکومت اک پارتیه بسر ناوی پولیتیکا درویه امریکای و پیوندین ترکیه و امریکای پانلک دیجیتال لدارخست نونر ستای لواشنطنی کلچ بورا کانات دازانین کو د پیوندین ترکیه و امریکای دا سه پروبلمن سرکه هنه که هر سه پروبلم باندور neyini didin ser peyvendiyan. Biden eğer Türkiye ile ilişkileri daha iyi yönetmek istiyorsa Neha sekeşeyn sereke hene go çareser nabin. Yek helwestan nereni ya Kongresa Amerikayê biryara dorpêçê tim ew dide. Ya duwam jî raya giştî ya Amerikayê li dijî Tirkiyeyê ya siyem peywendiyên Tirkiye û Rusyayê di heya manû de jî wê ev hersî problemên sereke neyên çareserkirin. Akademisyenu pispora peywendiyên navdewletî Özlem Zeynep Oktav jî destnîşan kir ku Tirkiye wê ji rêveberiya Biden daxwaz bike ku ew li Rojavayê Kurdistanê peywendiyên xwe yên li YPG qut bike. PKK ile Amerika'nın bu özellikle Suriye özelinde Türkiye ve Biden daxwaz bike ku ew peywendiyên li gel PKK û YPG qut bike. Nebêjî bila sînordar bike. Her wiha Tirkiye dixwaze di mijara S-400 de Amerîka wê fêm bike û biryara sizayan nede. Her wiha Tirkiye naxwaze li herêmê bibe cendermaya Amerîkayê. Eger Biden dixwaze divê guh bide van daxwazên Enqereyê. Peywendiyên Enqere û Washingtonê ji ber S-400dan û ji ber egera gemarowên Katsayê û her wiha ji ber polîtîkaya Sûriye û Rojavayê Kurdistanê di nav nakokî û alozyan da ye. Pispor didin zanîn dehiyameke Kurd da mimkûn nîne ku peywendiyên her du welatan asayî bibe. Omer Sönmez, Kurdistan 24, Enqere.